Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedne kazane sedmerce. Danas imamo dva gosta koji dolaze iz jednog vrlo intenzivno zahtjevnog sporta. Ako se kaže da je atletika kraljica sportova, da je nogomet najzanimljivija, a sporedna stvar na svijetu, onda definitivno gimnastika je najzahtjevniji sport, barem ono što ja mislim od ovih priznatih sportova. Dopustite da predstavim moje goste. Velikog sportaša i osvajača olimpijskog odličja Tina Srbića. Tin, dobrodošao. Hvala. I mog dragog prijatelja i tajnika Zagrebačkog gimnastičkog saveza, dragog i cijenjenog kolegu Roberta Basića. Evo Tin, za početak da nam se malo osvrneš na olimpijadu koja je iza nas. Olimpijadu koja je bila po svemu tome različita nego inače olimpijade, ali evo tvoj dojam i tvoj uspjeh koji si postigao, da malo nam kažeš o tome nešto. Pa da, olimpijske igre su bile kao čudne, zapravo same po sebi kad smo bili tamo i treninzi i natjecanje i sve to nije bilo čudno, ali ovaj cijeli period prije i godinu dana odgode, čekanja, ne znaš hoćeš uopće otići tamo, a čekaš to cijeli život i tak, te neke stvari su bile dosta psihički zapravo teške, ali izdržali smo sve to i zapravo je bio najteži taj dio dočekati, hoćemo uopće otići tamo. Kad smo otišli, onda je bio najteži dio svaki dan ujutro testiranje. Ne znaš, popodne hoćete neko poslati u nekakvu karantenu ili nešto na novo testiranje jer si pozitivan, ne znam, i svi su cijepljeni i tako dalje, da ne ulazim u to. To su bili neki najveći problemi. Ovo sve ostalo je bilo ok. Olimpijsko selo je bilo super, mogli smo stvarno se kretati kad god smo htjeli, di god smo htjeli, hrana je bila super, meni smještaj iskreno bio ok, cijela reprezentacija hrvatska, svi mi skupa koji smo bili tamo u Hrvatskoj kući, stvarno smo se dobro družili, taj dio je bio odličan, pa onda i sami treninzi, kažem, došao sam u top formi jer meni odgoda ta od godinu dana zapravo jako dobro sjela jer sam imao ozlijeđenu, pukla mi je tetiva u šaci, palčana tetiva i jednostavno ne bi bio spreman da je bilo 2020. Toliko dobro koliko sam bio 2021. Ali onda sam imao pak pola godine problema sa kičmom prije olimpijskih, to je cijelo vrijeme trajalo. Tamo sam guto brufene ko bombone, kreme, masaže, fizio, kiropraktika, samo da me nekako osposobe. Tako da mislim da sa svim tim nedaćama mislim da je ispalo jako dobro, ali samo natjecanje daleko najstresnije u životu. Bez obzira što sam bio u top formi, jednostavno nisam mogao ni zamisliti ko je zapravo to feeling nastupiti na olimpijskim igrama i sad sam to doživio i ne mogu to, koliko god je u gimnastici se kaže možda i svjetsko prvenstvo kao konkurencijom jače od olimpijskih igara, ali ovo je neusporedivo. Koji ti bio najstresniji trenutak na olimpijadi? Pa najstresniji, kvalifikacije sigurno, jer to je jednostavno u gimnastici kao, dobro, odradiš kvalifikacije, dobar si, učiš ti u finale, ali ne smiješ fulat ništa. Doslovno ne smiješ napraviti ni malu grešku jer nećeš biti u tom finalu i nećeš moći onda opet svima pokazati i jaču vježbu i što možeš, tako da kvalifikacija, a sad poslije njih definitivno onaj trenutak kad sam u dvorani još i kasnilo finale pola sata i kad sam nastupao kao šesti, kad je četvorica, mislim prije mene su pali sa sprave. No je trenutak kad se ja pomislio da ne radim tu najjaču vježbu nego slabiju. Kad sam pogledao trenera, kad mi ništa nije rekao, ali sam vidio da i on o tom razmišlja i taj neki trenutak kad kreneš kalkulirati pod navodnicima je dosta stresan jer počneš previše razmišljati, ali onda sam na kraju to otkanto i rekao idem ja na sve ili ništa. A kakva je suradnja bila s trenerom? Pa mi surađujemo jako dobro, već stvarno, ja mislim, 14-15 godina od moje 9. ili 10. Dakle, imamo i jako dobar odnos i pogotovo taj profesionalni odnos trener-vježbač je jako dobar i kužimo se i prošli smo puno toga di neke stvari meni nisu pasale kod njega, njemu kod mene i tako, pa smo to doveli nekak do podnošljivog stanja. A daj mi reci, tvoj trener da li on isto primio način treniranja i utjecaj od svog trenera koji je njega trenirao? Pa ja mislim da je i mislim on je njemu jako zahvalan što je uopće ih uspio cijelu tu jednu generaciju trenera koju mi imamo u Sokolu zapravo zadržati i onda su i oni ostali u Sokolu kao treneri i tako, ali moj trener Lucijan Krc onak je dost poseban i velik entuzijast i proveo je doslovno godinama od 8 ujutro do 6-7 navečer je bio u dvorani, trenirao nas, tako da
isplatilo se sve to. Ajde, super, još jedan put čestitke na srebrnom odličju i bili smo stvarno svi ponosni na to, a kad smo spomenuli trenere, evo da pitamo glavnog i odgovornog za cijelu gimnastiku u gradu Zagrebu, Robi, jel ti nešto znaš o trenerima, o treneru koji je trenirao Tina, pa da malo kažeš svoje viđenje o tome. Pa, Lucijana mogu reći sve najbolje što se tiče kao čovjeku, kao treneru, bez prekorade. A Lucijana mogu reći, ja sam ga trenirao. Ja sam bio jedan njegov prvi trener, a možemo reći povijesno da nije bilo mene, ne bi on možda nikad bio trener. Ja sam odlazio iz Sokola kako sam počeo neki drugi dio života. Otišao sam u školu i nisam mogao više u Sokolu provoditi vrijeme popodnevnim satima jer mi je nastava bila jedan dan ujutro, jedan dan popodne i onda sam došao do situacije da sam morao nekoga moje grupe koje sam imao u Sokolu popodnevnim satima neko morao preuzeti. I u tom momentu je, kako bi rekli, Lucijan stasao jednog kvalitetnog mladog trenera i pao izbor na njega. Ja sam rekao, Lucijan, ja odlazim, evo ti. Odlično. I evo, desio se ti, hvala Bogu. Da. Pa evo, na tom tragu sam te baš htio pitati uvodno kad sam najavljivao gimnastiku i kad sam rekao, moje mišljenje stvarno da je to najzahtjevniji sport. Jer ja kad vidim kompletni gimnastički program, kažem sve što bi probao, ali to nema šanse da bi mogao ne tako izvesti, nego probao to napraviti. Dakle, da li ti isto misliš da je gimnastika, govorimo od olimpijskih sportova, jedan, ako ne najzahtjevniji, jedan od najzahtjevnijih sportova? Pa sigurno da je gimnastika od najzahtjevnijih i najkompleksnijih sportova. Što se tiče same sporta. Biti gimnastičar, dobiti gimnastičar kvalitet, to je isto kod igraš loto. Ja stvarno možemo tako reći, mi imamo stvarno puno djece, a pogotovo nakon, recimo mogu reći, nakon Filipe Ude olimpijskih igara u Pekingu kada je bio drugi, gimnastika su u Hrvatskoj počela buditi, pogotovo u Zagrebu. Sve više djece je počelo dolaziti u gimnastičku dvoranu i sve više djece se počelo baviti gimnastikom. Mi imamo stvarno puno djece, znam i tim koliko imamo stvarno puno djece, sad prije korone, nećemo govoriti o koroni, ali onda recimo period prije korone je bilo, kod nas su liste čekanja da bi se dijete upisalo u gimnastiku. Znači, stvarno potražnja za klubovima, prvo osnovno u gimnastici mi nemamo uvjeta u Zagrebu. Mislim, vi znate, gimnastička dvorana mora biti namještena gimnastičkim spremama, ne može biti prazna dvorana, jer kad dobiš praznu dvoranu dok ti nije namjestili jedan trener, dok je poslije treninga po spremi, to je nemoguća misija. Znači, moraš imati dvoranu koja ima svoje sprave, 24 sata, gdje možeš grupe provoditi, trener gdje može raditi nesmetano, da nema opterećenja, moram sad maknuti, moram počistiti sprave i tako dalje. I to u Zagrebu jako malo imamo. Znači imamo samo 4 kluba u Zagrebu momentalno, a djece znate koliko ima. I mogu vam reći, i sad sva ta djeca koja treniraju, mi za njih ne znamo. Evo, baš smo ti i ja malo prije pričali, ne znamo ko će biti nasljednik Tinov. No. Evo, baš sam htio Tin pitati, ko je tebi bio uzor? Zašto se počeo recimo baviti gimnastikom? Ili se počeo baviti gimnastikom onako spontano, pa ti je neko bio uzor? Kako je to? Počelo je spontano, počelo je čisto jer su me roditelji htjeli neki sport, čisto da krenem s nečim. Mislim da to ja sad ne znam, ali stariji je pokušavao nogomet, naravno, ne, to kad sam tek navršio 4, čak i prije 4. Hokej neki, tako uglavnom rekli su mu na sve to daj nek dođe sa 6-7, malo je premali, još sam bio mali, nikakav. A znao jednog trenera, u maloj dvorani je radio, nešto su se znali onako ništa posebno, ali ga je nazvao, pitao jel bi mogao, pa pošalji ga, nek dođe, šta, i tako se krenuo s 4 godine, tek navršio. Svidjelo mi se, ostao sam, a vidjeli su u klubu, jel, svi da tu nešto bi moglo, da ima potencijala, tako da sam već s 5 godina iz male prešao u veliku dvoranu, trenirati svaki dan. I tako je to, jednostavno mi se svidjelo, a uzor mi je postao realno Filip Ude kao nakon olimpijskih igara u Pekingu, a što se tiče dvorane, jednostavno Mario Možnik je tu uvijek bio u Sokolu najbolji i počeo raditi neke velike rezultate, gdje sam onda i ja vidio, mogu bi možda i ja, ali poslije tog olimpijskog srebra Udevog sam si onak nekako osvijestio da želim ja jednog dana na olimpijske igre i probati to sve, ostvariti šta je on ostvario. A daj mi reci sad nakon olimpijade, kad se hodaš po gradu i tako, jel te ljudi prepoznaju? Pa bilo je puno više nego i bilo koje ne znam, svjetsko zlato ili tak. I tad je bilo, ali sad je onak baš da se vidi da stvarno jako... jesi to ti? Pa čak ne, prije kao, to si ti, kao drugačiji izgledaš uživo, ali sad čak ni to, sad samo onak, neko dođe, pozdravi, neko čestita, neko samo viš da gleda, onak, mogu bi to biti on. Bilo mi je fora što, ne samo u Zagrebu, nego, mislim, nije da meni to
nešto. Jednostavno, znači ti kad neko kog nikad nisi vidio u životu, jednostavno samo dođe čestitati i vidiš da je on sretan jer si ti to napravio i to je to, onak lijepo je. Ali bio sam na moru par dana se vozio sa brodićem, što nisam nikad prije mogao u životu, pa evo, sad sam prvi put i stali smo na otoku, ne znam, na Kapriju. I mi stanemo i dolazi neki brod i klinac istrčava, skače na ovo, skače na naš brod da se slika sa mnom, mali se bavi nogometom. Tako da, super, da. Bilo je fora stvari. Baš sam to htio pitati jer, znaš, kad se ostvari tako veliki uspjeh, recimo, evo reći vam primjer prije 5 godina kad je završila olimpijada u Riju, Damir Martin na koji način je osvojio medalju, pa je pitanje bilo u mili stotinku da li će doći. On je u tisućinku je, da će osvojio drugo mjesto, jel? I došao je sa mnom u jednu osnovnu školu i mi pričamo tamo i klinci dolaze i gledaju ga, pitam, znate ko, ne ga nisu mogli prepoznati, ali mogu prepoznati recimo golmana iz jednog nogometnog kluba koji nije Dinamo. I to mene osobno zasmetalo zato kad znam koliko sportaši, pogotovo vi koji ste vrhunski sportaši, dajete tog truda, a onda možda se ne prepoznati. Tako da baš mi je drago za ovaj primjer. Je lijepo, ali mi je drago što se tiče čak i samih sportaša i tamo što smo mi bili na olimpijskima, koliko su oni cijenili moj rezultat. Ja cijenim stvarno i svaki sport i svačiji rezultat, ali nekako sam dobio onako dojam, baš mi je bilo drago da su nekako onako dali poseban neki znači tome što sam napravio, jer je gimnastika realno nešto što oni isto svi ne kuže i svjesni su da ne mogu uopće ni probati, ne, i zato baš su nekako mi dali posebno neko priznanje i baš mi je bilo to drago. To je super. Robi, daj mi reci, molim te, evo, nakon što je Filip, odnosno ti, ispričavam se, ostvario tako divan rezultat, a i Filip, kad je, zato mi je tam misao bio, kakvo je stanje bilo onda u gimnastici u Zagrebu? Je li se onda ima blago povećanje djece koje žele trenirati gimnastiku? Dakle, hoću pitati, nakon svakog uspjeha našeg gimnastičara, da li imate povećani interes mladih djeci da se bave gimnastikom? Pa evo, baš u vrijeme kad je Filip bio drugi na olimpijadi, ja sam bio baš predsjednik Sokola vrijeme i počelo se da iskreno, bila gimnastika kak bi rekli, ti imaš grupica, ali to nije bilo to. Čak smo išli smo čak po vrtićima, po školama, raditi animaciju da bi dovukli djecu u Sokol i tako dalje. Znači, trudili smo se kroz neke druge segmente, prezentacija sporta, što neki drugi sportovi rade po školama i po vrtićima. I, jesmo pobudili. Ali onog momenta se počeli ljudi sami zvati, dolaziti poslije Filipa. Ali najveća ekspanzija našeg Mario kad je bio, kad se Mario pojavio, kad je osvojio, kad je bio treći u svijetu, tu je bilo, te godine baš bio onaj boom, kak se veli, u Zagrebu, i poslije toga je krenulo sve jače i jače i sad da ne pričam kad se tim pojavio, pogotovo poslije Montreala, liste čekanja. Hvala Bogu. To je super za gimnastiku, super i za sport. Ne, to je I ljudi su prepoznali gimnastiku. Mi smo se dugo trudili da je to bazni sport. Mislim, znate kakav je naši ljudi poznaju nogomet, eventualno te neke šekipne sportove koje se mogu gledati na televiziji, ostali sportovi, znaju da treba čovjek u životu da uči plivati, da se spasi, možda treba ja ne znam ako znaš foru, koje su ti najbitnije stvari u životu da čovjek može preživjeti, jel znaš to? Daj nam ispričaj. Pa to su ti ostale stvari. Klizanje, znaš zašto? A kada je poledica, možeš dati se klizati da ne razbiješ se, da ne potrljaš nogu. Ako je poplava, možeš dati plivati. Ako je požar, možeš znati spustiti štrik. Možeš dati gimnastiku. To ti spašava glavu. To su odlične pouke za život. A to je živa istina. Ne možemo reći, gimnastika je među tome. Da. Jer obično, znaš kako je, kad malo slušaš te roditelji koji imaju malo djecu, predškolci ili vrtiće, onda kažu, joj, daj ga u gimnastiku, to je bazični sport, pa bu bil dobar za poslije, ne? Ali to je ovo što si ti upravo rekao. To je sad se pojavilo tek. Svijest ljudi se pojavila tek nakon ostvarenja rezultata gimnastici. Prije toga, ja sam dugo gimnastik, ja sam u gimnastici preko 50 godina. To je gimnastika, koji je to sport? Ljudi se pitaju, a to kad preskačeš, ili kad trčiš 100 metara, to je gimnastika. Ljudi nisu... Ne razliku ni discipline. Da. Ja bavim se gimnastike, na koliko metara trčiš? Prvo pitanje. Ali, koliko je bilo tog miješanja atletika i gimnastika, pa je to prestalo tek prije doslovno par godina. Ali to mi je drago, fakat ljudi sad znaju, gimnastika je to, atletika je to.
A daj mi sad baš možete mi oba dvojica reći, kak se recimo vi odlučite ko će ići na koju disciplinu? To mi je ovako uvijek zanimalo. Kako će ovaj, da. Mogu ti ja reći kako sam se ja odlučio za preču. Ja sam radio višeboj. Ja sam radio sve sprave godinama do maltene 18. Ali sam od 13. 14. imao ogromnih problema s laktom koji sam onda operirao tek nakon 3,5 godine. Ali me svaki dan bolilo i jedina sprava di me manje bolilo je bila preča, koju sam malo više mogao onda raditi, ali sam još uvijek radio sve. I tek onda nakon te operacije sa 17 godina, kako sam više radio preču, smo onak skužili ok, možeš probati raditi dalje više boj mučit se sa svih 6 sprava, jer to je malte ne 6 različitih sportova. Ili možemo probati dati sve u tu jednu spravu, za koju ne samo da sam ju radio više jer me manje boli, nego se očito vidjelo da mi ide, jer za preču moraš kao prvo biti malo kao lud u smislu da nemaš straha, jer da bi uopće probao te neke elementi stvari ne smiješ se bojati, jer ako se bojiš to odmah gotovo, tako da se po tome vidi ko je uopće sposoban za preču, ko nije. Drugo ti je konstitucijski, ja ne bi mogao nikada raditi konja s vatljikama, čak i da sam htio samo raditi konja, došao bi do neke razine i nikad to ne bi više išlo iznad. Moraš imati uže ramena, moraš lakše nogice i tako to. Tako da i fizički kako si građen i psihički kako si spreman za koju spravu, a opet mene najviše ta ozljeda lakta odvukla prema preći, a na kraju je sve pasalo zapravo baš za tu spravu. I evo, pokazalo se da je top bilo, jel? Tu su treneri veliki faktor. I trener to mora vidjeti. Da, trener te snima dijete, mi, dobro je rekao Tin, krenemo sa više boja s djecom. To je osnovno. Znači, sa svim spravama kreneš i do jednom, recimo, kadeti junior, tu se dolazi do nekog filtriranja, kako bi rekli, djece, sklonosti djece, fiziologija djeteta, gledaš roditelje, ako su tata i mama bili košarkaši, baš ne bude. Puno sreće im u gimnastici. A reci mi, znao si mi spomenuti, ritmičku gimnastiku. Kako se to uklapa, evo recimo, puno ljudi mi znaju kad komentiramo, gledamo, njima se to nikak ne uklapa u klasično, kad kažemo klasično, baš ovo što Filip priča, to nekak je ko za sebe sport, ne? Pa možemo reći da to je dosta, kako bi rekli, povezano sa plesom, recimo, taj dio, ali imaju oni gimnastičke elemente, parter, ja ne znam, mislim, to kod nas je ritmička gimnastika dosta, mi se borimo, moje cure u Zagrebu, naše cure, dosta traži, daleko su od svjetskog rezultata, ali misli da se bore i svaka im čast idu prema tome, pogotovo Tin je tu povukao sportska gimnastika i one žele to isto. I ja vjerujem u budućnosti... To je, pa samo da se nadovežem, mi smo kako u Lučkom treniramo, pa su i cure iz ritmičke gimnastike, da ti kažeš da one treniraju više nego mi. One su stvarno, može to dovesti do nečega, nadam se da može. Čak su dovode kao strane trenere iz Rusije, znači istočnih zemalja gdje je ritmička gimnastika jaka, dovode ih preko vikenda na konzultacije da pomognu, da malo savjetuju, jer fali im možda nešto malo da bi došli do neke svjetske scene. Ali ti vidiš usporedba, pa ja u svijetu imaš grupne vježbe ritmičke gimnastike. Japan, Kina. Ako imaš trenutak kada pogledaš na internetu grupnu vježbu, mušku i žensku, ritmičku gimnastika. Čista gimnastika, ali to ja velim, graniči sa cirkusom. Nevjerovatno šta rade, znači cure i dečki, jer imaš i mušku ritmičku gimnastiku, to ljudi ne znaju, kakve elemente rade, kakva je to akrobatika. To je znači čista gimnastika, ali dobro, oni su samo za parter veza, nema sprava. I to je usko povezano. Ne može ni jedna ritmičarka ako nema osnove gimnastike. Mislim, ne može uspjeti. Mislim, to što je s plesom, sa muzikom, svaka čast, tu trebaju baletni majstori, mi imamo baletne majstori, mi imamo te ritmičke pokrete, ritmičarke, ali parter, akrobatika je 100%. Tin, da te pitam neke baš vezano uz trening, evo da nam malo otkriješ šta na treningu ti najviše voliš raditi, odnosno ovako, da recimo koncipiram pitanjem, kada primjerice u rukometu imaju opuštajući trening pa im se zna da igraju, ne znam, mali nogomet ili da se igra košarka bez faula i to je kao gušt veliki odigrati, ili čak se igra onaj hokej u dvorani, seniori znaju odigrati. Šta je tebi najdraže kad dođeš na trening, nešto što te relaksira, što te opusti, koja vježba, koja vrsta? Mi volimo tak isto tipa, ne znam, četvrtak je obično kao lakši trening pod navodnicima gdje se baš ne rade sprave, samo snaga i neka kondicija, onda volimo poslije na kraju treninga na parteru nogomet. Kao s malom lopticom, stavimo one kocke koje služe zapravo za asistenciju, jedan gol, drugi gol i to je
I nema Znači, faula. vjeruj mi, To se mi pa, ja ono, naučio. faul je jedino ako baš pretjeraš, fakat. Ko leži ne beži. Ne, to. A ga baci sad i to malo gurneš, padne, to se ne broji, padneš na parter pa ti niš neće biti, ne. Ali ako pretjeraš, dobro, ajde, broji se faul i to, ali to nam je onak dosta zna biti. To jest prije smo puno više igrali, ali igra se i sad, da i dozna to biti ono krvavo, baš se onak znamo i posvaditi i bude tu svega, ali volim to, ono, to zna To je- potrajati to je- ono po sat i pol i to je baš, mogu ti reći kak je na parteru, jer je parter ono 12-12, to je cijelo vrijeme gore dolje trčanje, ne mogu ti reći da zna biti teže nego termin šta bacimo ono sa Da ekipom. me Evo, podsjeća na hoću ja- nogomet u boksu, ali reci da. Tradicija nogomet u gimnastici. Evo, ja ću reći od kud korijene vuče. Da. Kak sam ja odrastao u Sokolu, kak je prije bio u Sokolu Tucman, to svi znamo da je bio Da, plesnjak. da. Ja kao dijete, mi smo svaki petak imali sve sprave maknuti ispod istočne one galerije, staviti ovo, jer dolazili su dečki po noći da stavljaju binu i bio ples u subotu. I nama je bilo najjači gušt. Maknu sprave i nogomet u praznoj dvorani. I onda smo svi, kak ja sam bio dijete, mene su moji treneri to naučili nogomet igrat, to nam je bio fan, to smo uživali smo za petak jer smo mogli nogomet igrat u dvorani. I onda smo mi naše dečke, ja sam Lucijana i ovi svi, mi smo njih naučili čim je došao parter, nogomet i tako je ostala tradicija, svi gimnastičari vole nogomet. Ali to je, jel tako? Mi smo znali po ljeti kad sam bio ono klinac, tak 11-12 godina, bilo nas je kod Lucijana ono dosta 6, 7, 8. Imali bi 2 treninga po ljeti kad nije bilo škole, jedan trening, pa onda imaš sat i pol odmora između, a od tih sat i pol, znači pol sata fuca, nogomet, pol sata imaš za klopu i pol sata da se baš odmoriš. Znači u odmoru smo mi ubacili pol sata nogometa, znači isto da A odigramo. igrali smo ti na Mažurancu, ništa ko klinci, tam gdje su busevi, tam nije bio park prije. Bilo je prašćavi, onaj naš leš. Da. To je bilo nogomet po ono, ko klinci, to je bilo najjači nogomet, gimnastičari. Dođeš sam zmazan, ono. Da. To pričaš za svoje vrijeme, ali? Da, svoje vrijeme. I na srednjoškolcu. Da. Ali ne, mi smo uvijek, nogomet je bilo, ma kakva košarka, bez niko od gimnastičara nikak košarka, Znači, nikad bilo ti. gimnastičari definitivno su Da. za nogomet. Dobro, onda ne moram ni pitati koja je dvojba, koji je sport, osim A ne, gimnastike. to su da. gušti, to su specijalni gušti. Ma da, ali gušt, mislim, ako je pitanje koji sport za odigrati, pa ja obožavam ping-pong, meni je stolni tenis, više volim to odigrat nekad nego nogomet, jer sam ovisim o sebi, ne, i to mi je onda... Vidiš što je volim to. zanimljivo sada, Da, pod pitanje da. si mi dao. Dakle, ti baviš se pojedinačnim sportom. Kak sad imaš svoje razmišljanje, recimo, i kad gledaš, i bio si sad, kažem, na olimpijadi, ekipne sportove, funkcioniranje njihovog cijelog stožera, međusobno igrača i tebe ko pojedinca. pa Ti to u je- biti nemaš pravo na grešku. jel Da, tako? to je jedan skroz ono drugačiji opće i način i pripreme za trening i treninga i pripreme za tekmu njihovu i utakmice i sve ono. Imaš pravo na pogrešku, možete možda neko iščupati ono iz ekipe kom dobro ide taj dan, pa ajde, ne vidi se da si ti lošije odigrao, ali opet s druge strane ne ovisiš ni opet samo se može neko drugi fula 3 zicera izgubite, a ti bi možda zabio, ne, ali nisi se našao. Tako da, meni je to malo ono čudno, ali mi je lijepo bilo na olimpijskim igrama uživo vidjeti taj dio kako funkcionira, ono, i ekipni sportovi i neki drugi pojedinačni sportovi. Odeš u teretanu, tamo u Tokiju je bila teretana u kojoj u isto vrijeme 600 ljudi može trenirati. Znači, ogromno. I sad uđeš unutra, znači ljudi od 2,5 metra svih rasa do 1,20 m svih rasa. I svih sportova, svih vrsta veličina ljudi, gledaš kako treniraju, šta rade i to mi je bilo ono, baš jako dobro da vidim malo kako svi ostali ono funkcioniraju. Veliko životno iskustvo. Da. Htio sam te pitati sad jedno pitanje koje nije usko vezano u sport. Naime, ti si jedan od rijetkih vrhunskih sportaša da studiraš strojarstvo, ali tako, fakultet strojarstva i brodogradnje. Prvo mi reći zakaj si to upisao, a druga stvar, ono što je u biti i svrha ovoga pitanja je kako ti ko vrhunski sportaš, da li imaš, neću reći privilegije, ikakve ustupke na fakultetu zato što si vrhunski sportaš? Pa, prvo upisao strojarstvo jer sam u srednjoj školi ono bio stvarno jako dobar, ali nisam ja volio, nisam bio toliko štreber, znao sam se ja i snaći tak, brzo sam zapravo i pamtio i nisam puno trebao učiti toliko puno, ali volio sam te obveze ono rješavati da ne moram imati neke zaostatke i ispravke i tak. I stvarno sam dobro, bio sam učenik generacije u 10. gimnaziji i mogu sam ono doslovno birati šta hoću studirati, ja nisam znao, znaš ono, dođi sad polugodište 4. razreda, ja nemam pojma šta ja hoću studirati, ono, točno. A znao sam da nekak ne želim na kifir u tom trenu, nisam ja bio niti, jednostavno, u mojoj glavi ni dan danas ja nisam trenutno sposoban biti trener. Ne? Tako da to mi nikad nije bila ono opcija i šta ću ostalo. Ide mi matematika,
Pa ne želim baš matematiku studirati, meni je ono samo fora za rješavati, ne znam, i tak nekak sam došao, na kraju izrazi da nas 5 otišlo na strojarstvo, jer je bilo ono 9 smjerova za birat na drugoj godini i tak, kao možeš se pronaći valjda, ali je faks ono fakat brutala, znači moraš biti ono unutra, stvarno, kak ja moram biti u dvorani i trenirati, ono, cijelo vrijeme glavom biti tamo, tak moraš biti na tom fakultetu, ali sam uspio ono to nekako uskladiti. Samo nakon tog rezultata i svjetsko zlato, jednostavno više nisam imao, malo me tu ono okrenulo, da sam išao kao proživjeti neke stvari koje nisam proživio prije i tak, i nije mi se dalo mučiti se cijeli dan od 7 ujutro do 10 navečer ako nisam morao i tak, pa sam se tek nakon 2 godine zapravo vratio i sad sam se prebacio u Slavonski Brod na strojarski fakultet i to sam onak čekao da prođe Tokio, da mogu, imam još doslovno ono 5-6 ispita da budem gotov s preddiplomskim i to mi je neki ono cilj da iduće godine riješim, da se i taj dio imam onako uz ovo, jer jednostavno nikad ne znaš u životu, ono, može me potrefiti, ne daj Bože, ali ozljeda i ne možeš jednostavno s ovim se nastaviti baviti za, ne znam, 4 godine i šta ću, a možda baš želim nešto drugo u životu. Nisi nogometaš da imaš vrhunsku zaradu, pa da onda, ali evo baš, koliko ti fakultet, kad si rekao, govorimo o teškom fakultetu strojarstva i brodogradnje, koliko ti to baš pomoglo kod treninga, ovo što si rekao da moraš biti 100% glavom unutra. Je li ti to pomoglo ili odmoglo? Meni je znao, treba reći da je znalo biti, da ono generalno sam vjerojatno trenirao malo lošije generalno, znači kroz, ne znam, cijeli period prvog semestra, drugog semestra, nebitno kad traje fakultet, kao u globalu da sam vjerojatno trenirao malo lošije, jer nisam bio psihički umoran si, jednostavno ne možeš toliko dati od sebe, ali da je znalo biti treninga gdje ja napišem termodinamiku 3,5 sata ispit i dođem na trening i razvalim trening. Jer valjda neki još taj dodatni adrenalin, aha, i tamo sam riješio nešto što je jako teško i dobro mi ide, pa onda dođeš na trening i sav si, ali to je onak bilo, to su bili ono impulsi, ono jedan trening, ali kao u globalu je bilo malo ipak teže, jer jednostavno kažem, meni je dan znao biti da ja sam u 8 ujutro na faksu do 10 na prvom predavanju, trčim u Sokol da odradim prvi trening od, ne znam, sat i pol, jer moram u 12 biti nazad, jer imam od 12 do 4, pa odem nazad u Sokol da odradim sve što imam do kraja, pa se vratim od 7 do 9 na vježbe, pa tramvaj do dom, 10 sati navečer, di si bio, šta si radio, umro sam bio, doslovno. A reci mi, gdje su ti, dakle, ne govorim sada pojedinačno, možda neki profesor te pogleda na televiziji, zna pa ti izađu u susret da dođeš na konzultacije, nešto, ali da li je sustav visokog školstva barem prilagođen malo vrhunskim sportašima? Pa, probali jesu, ali... Probali jesu, ali jednostavno nije. Ne. Znači, to što ja imam ne znam. Ako sam prva kategorija, ako imam, sad se ne mogu sjetiti koliko sam imao, bubnuću 50% predavanja ne moram dolaziti. Ali na strojarstvu 50% predavanja ne dođeš, ti si banana. Nema tu, nemaš ništa, onda ništa ne znaš, ništa, moraš uzimati instrukcije za koje tak i tak nemaš onda vremena i to. Tako da, bilo je profesora i bilo je kolegija gdje su profesori stvarno bili ono i pristupačni i ako treba, kad nisi bio, dođeš sam sa njim, nek ti nešto pokaže, izađe u susret u smislu da sam čak neke ispite znao pisati jedan dana nakon ostalih jer me nije bilo u Hrvatskoj, pa kad sam se vratio dali bi mi sam sjedneš ono u, ne znam, amfiteatar, malte ne, profesor sjedi i pišem ispit, tako da bilo je stvarno ono, s te strane su profesori ko profesori pokušavali neki izaći u susret, neki ne, ali to je sad nebitno, ne, ali u globalu taj dio i studij i čak i srednja škola nije prilagođena vrhunskom sportu, ne? To je činjenica. Evo Robi, ti se htio nadovezati, da baš sam te htio pitati tvoje mišljenje vezano. Evo ja kako sam radio do 15. godina u školstvu, mogu reći da djeca, sportaši nisu prepoznati, znači od malih nogu, znači od osnovne škole, možemo reći da evo moje iskustvo, u osnovnoj školi dijete se bavi glazbom, svira super klavir, violinu, učiteljice ga hvale. On se diže, bavi se dramskom, bavi se robotikom, to svi moraju znati. Dijete se bavi sportom, to niko ne zna, ti roditelji kaže. Da na tjelesno, dok se ja tjelesno predao, da ti roditelji kaže, moj dijete igra rukomet, nogomet ili nešto, ja ne znam, niti razrednica, ne znam, to je nebitno. Makar se mora prijaviti, recimo, da li se dijete bavi s kakvim vanškolskim aktivnostima,
piše u imeniku, ono to zapiše, ali to je nebitno. Ali na sjednicama se veli, dijete je bilo ovdje, Jansko dijete je ovdje. Tako da mi da sportaši kao djeca ni kao cijelo školstvo nisu prepoznati. Imao sam jednu situaciju s tetinom, ne znam, gdje si bio u Dohi ili negdje, pa si imao ispit u utorak nešto, a ti se vraćao u ponedjeljak ujutro sad iz Dohe. Nismo dobili odgovor. Nisu mi izašli u susret, to se sjećam. Znači nisu mi izašli u susret kao fakultet gdje je osvojio zlatnu medalju, da me dođe na ispit nakon 2 dana. Znači nismo tražili odgodu ispita, smo tražili samo da mu se prolongira ispit. Nisu da mu. Znači nije školstvo, ti visoko školstvo nije, kako bi rekli, ja velim, prije je bio sport, je bio uz Ministarstvo obrazovanja i sporta. I onda su skužili, pa su nas makli među turizam. Kola šiša. Ne, to bi trebalo nekako drugčije napraviti. Mislim, moramo to je cijeli jedan sustav koji se treba mora mijenjati. Mora se prepoznati sportaši, djeca sportaši. Mora se njima omogućiti isto. Oni puno odvajaju od svog života da bi nešto, čak i evo on za Hrvatsku koliko donio. I svega, i medalja, i promocije, i svega, a ti mu ne možeš izaći u sud za 2 dana odgodiš ispit. Mislim, žalostno. Da, slažem se s tobom, mislim, ja mogu i po svom primjeru reći, kad se krenuo u srednju školu, zamoliš da te se pusti 5 minuta ranije sa zadnjeg sata, a onda kažu, odi u sportski razred. Onda odeš, to je tad bila sportski razred, sportska gimnazija, odeš tamo da dobiješ mogućnost treniranja, a na faksu da ne pričam ista stvar. Kaže, pa kolega, zašto niste tad je bio još FFK, odnosno DIF, ne kažem šta niste na DIF-u. Tako da zato je moje pitanje, ti si jedan, kažem, od rijetkih vrhunskih sportaša koji nije na KIF-u. Da, i to, mislim, jedan razlog je bio taj što mene osobno taj dio nije toliko zanimao, trenerski dio dalje. Drugi dio je bio što ja, ako želim vrhunski se baviti gimnastikom, ubijem se od plivanja, atletike i rukometa na faksu, šta da radim onda na treningu. Ja otplivam 50 metara, meni nije dobro od jedan dan. Ali doslovno, ja se ne zafrkavam. Znači ja ko sjekira, tonem, ja ne mogu. Isplivao sam onih 50 metara, ja sam došao poslije na trening plav, boje mijenjam. A ne možeš radi ruku, jer ti ruke, klot ti pojede ruke i ne možeš na pleću. Ne možeš raditi sve, ali kad se gleda povijesno, KIF naš, najmanje završavaju vrhunski sportaši. Najmanje vrhunski sportaši. Zašto? Pa ti ne možeš na KIF ići, ti imaš svaki dan vježbe, imaš svaki dan, će on trenira 8 sati dnevno, kad će još na KIF ići, po noći? Eventualno. Nema šanse. KIF ti završi sportaši kad prekinu svoju karijeru i onda pišu nakon 28-29 godini pa sa 35 završi KIF. Ili ovi koji se samo... Ako se baviš kako bi rekli, malo jače dekreativno, ne možeš, profesionalno nema šanse. Da. A baš sam vas to htio pitati, da li mislite da, neću reći kod većine, ali kod dobrog dijela, dakle, populacije naših sugrađana imaju mišljenje, ako je neko vrhunski sportaš, da taj ima puno love, da šta njemu treba, ne znam, ovo ili ono, da se tako percipiraju, recimo, naši vrhunski sportaši. Mislim da to kriva uopće percepcija. Misliš da postoji tako percepcija? Postoji, da, hvala Bogu postoji, jer svi sad, prvo pitanje meni koliko ti zarađuje. Majke, evo mene prvo pitaju, jel sad ti ima neku lovu? Prvo pitanje koliko ćeš dobiti. Jel dobio kakvu lovu? Mene prvo pitanje, jel ti ne pitaju me kak je on, šta će biti u budućnosti, ne pitaju, jel kakvu lovu dobio, hoće zaraditi kakvu lovu sad, hoće biti sponzor, hoće ovo, hoće ono. A mi jadi, sad smo pričali kraj s krajem da mu nešto omogućimo, da nešto ima, fakat je zaslužio kao čovjek i kao sportaš, da se nešto, neke privilegije ima. Svi uspoređuju naš sport sa nogometom, nažalost. Da, svaki sport uspoređuje sa nogometom. Da, ali to je neusporedivo. Sad svi misle da on, ne znam, 1 000 000 eura je dobio preko noći. A otprilike sjećate se dečke je prije, kad se čitao sportske, pa je pisalo sport i na zadnjoj stranici sport i šah. A sad bi trebalo pisati sport i nogomet. Nogomet je nešto, ja mislim, izvan... Institucija za sebe, potpuno druga priča. Uopće, kako bi rekli, institucija, ne može se uopće sa sportom. Ja bi uopće, je sport, ali nažalost, oni su druga priča, dimenzija. Htio sam te postaviti jedno pitanje, iako bi za to mogli napraviti ne jednu, nego 2 emisije, a ti kao dobar poznavatelj stanja u zagrebačkom sportu, evo da malo prokomentiraš aktualnu situaciju u zagrebačkom sportu, kakva sada je trenutno, s obzirom i na da je bila i ova pandemija koronavirusa, s obzirom da je bio par rebalansa, da se skinula sredstva za sport, i da je budućnost neizvjesna. Pa me zanima tvoje mišljenje, s kolegama si u kontaktu. Evo, kako mene uvijek zovu da sam najglasniji u Sportskom savezu i da... me zovu da si šef sindikata. I da me čak šefom sindikata i šefom tajnika, svašta mi stavljaju na krimen, ali evo, ja ću iskreno reći, ja nikad nisam tajio, nikad nisam imao neke suzdržanosti, niti tlake na jeziku. Evo, reći iskreno, stanje u zagrebačkom športu u ovoj situaciji je vrlo
nezahvalno. Vrlo je loša situacija, dešavaju se, evo sad, borba za vlast kod nas, nakon izbora u Zagrebu i nakon smrti našeg gradonačelnika, počeli su se borbe za vlast. To nije dobro za sport, jer to izlazi u javnost i na kraju će uvijek sport biti okarakteriziran kao nešto što problematičan i nešto što mu ne treba. Druga stvar, ova korona nas je pokopala. Čak smo došli na granicu da neki klubovi u Zagrebu su bili na krajnjim granicama egzistencije, čak su se neki sačuvali, nekim sportovima zatvarali klubovi jer nisu mogli više egzistirati, jer nisu imali djece, gubili su prostore. Većina tih klubova manjih sportova živi od članarina, pa tog su se financirali sami, ne mogu svi biti u programu financirani 100%, znači mora živjeti od članarina. Čim nemaš članarina, čim nemaš djece, ne možeš platiti režije, ne možeš platiti ljude. Puno je trenera ostalo bez posla. I sad kad bi trebalo to sve se vratiti, nadamo se da će se ovaj COVID i ova situacija konačno stabilizirati, da će se te mjere ukinuti, da krenemo opet normalnim tijekom, dolaze ovakve stvari koje nisu potrebne sportu. Ja bih volio u budućnosti da sport vode sportaši. Ja znam da je usko povezano sport i politika. Hajmo dozvoliti programe sportašima, politiku političarima. Znam da mora biti korelacija suradnje. Ok, mi smo spremni sportaši i ljudi na suradnju, ali poslušajte nas koji puta. Mi jedno, oni drugo, sve kako njima paše, a sportu to ne paše. Mislim, neke stvari, ti si isto moj kolega dobar i znaš o tome sve. Ja bih volio da neke kriterije, da se posavjetuje struka. Sada mene staviš sa ovim šejicima, pa da pričamo o nafti. Šta bi ja pričao s njima? Pa evo, na tom tragu si ti dobro rekao ono što je osnovni problem u cijeloj ovoj priči, to je da sredstva koja se izdvajaju za sport su u višestruko manja nego za kulturu. Pa to. A kada odete van, dakle u inozemstvo, pa pitam ja onda od naših, i kažem tu stvarno svaka čast svakom, skidamo kapu vrhunskih umjetnika, glumaca koji su vani prepoznatljivi i naših vrhunskih sportaša. Kad to stavite na vagu, nemjerljiv je doprinos da su sportaši više poznati od toga. Tako da u tom dijelu mislim da je to je upravo ona aktualnost o kojoj pričamo. A nažalost ljudi koji odlučuju vrlo često, evo, iz nekog svog iskustva, koji odlučuju o tome šta treba ići kome, nemaju pojma o sportu. Bravo. To je, pa kaj se htio reći, jedan mali primjer, a ima ih sigurno milion korona, znači ljudi koji vode sve, donose mjere i to, ajmo pomoći ljudima, ajmo njihovom zdravlju pomoći tako da im pol godine ne damo da se bave sportom. I djeci, ja želim upoznati ko je to predložio i ko su sjeli za stolom, bravo. To je to, svi će zdravi biti kad doma sjede pol godine. Svi se bave sportom, ali na PlayStationu, svi u palčeke velike, znači, svi su samo jedan primjer, da kakvi ljudi vode, da odlučuju zapravo sportu. Ja bih samo se dovezao na tebe na politiku sporta. Plaće naših ljudi koji rade, evo, Lucijan je vrhunski trener, Bralić, naš vrhunski treneri, evo ja ću vam reći koliko imaju plaću. 6.500 kuna. Ljudi koji su 200 dana nisu kući možda, pogotovo kolega Bralić, dečkima je negdje na tenisima. Lucijan, koliko je s njim proveo dok nismo imali zgradu u Zagrebu, van Zagreba. Doma imaju djecu, žene, svoje živote i dobe 6.500 kuna za plaću. Da li je to pošteno? Ja bih samo pitao, ja mislim znam, ali nije vrijeme ni mjesto kaže koliko glumci imaju. Ne, sad sam htio reći kako je to umjetnost preživjeti, ali možda je bolje da je umjetnik jer bi preživio. To je problem, isto. To je stvarno jedna tema, za jednu emisiju ćemo napraviti, pa jedan okrugli stol, o tome ćemo popričati. Evo sad smo pred kraj, pa tim da tebe pitam koji su planovi za budućnost. I druga stvar, što me jako zanima, uskoro ćeš znači diplomirati. Ta svoja diploma koju ćeš sa ponosom dići taj papir, u koji rang bi ga stavio? Sa medaljom Europskog prvenstva, svjetskog kupa, svjetskog prvenstva, olimpijskog medalju. Šta je to za tebe znači? Pa, ne moram u taj rang ni staviti, nažalost, ni jedan. Jer ima dosta ljudi godišnje koji završi strojarstvo koliko god je teško. A nema ni jedan koji ovo ima, tako da ne bi to stavio u isti rang. Što se tiče sreće, bit ću jako sretan i ponosan da sam uopće uspio uz ovo tu tako nešto i napraviti, tako da to ali nekak to uspoređivati ne bi baš volio.
Ali, a kad se planova tiče za dalje, sad evo mi imamo i svjetsko prvenstvo u 10. mjesecu koje ja neću ići jer jednostavno smo odlučili onak pod navodnicima resetirati se, ne, ono, i odmoriti i napraviti plan za idući cijeli ciklus jer se mijenjaju dosta pravila, svaki ciklus olimpijski se nama promijene pravila malo, sad su se promijenila dosta i ja moram mijenjati vježbu onako poprilično i za to mi treba dosta vremena, pa izgubio bi sa svjetskim prvenstvom i tu sigurno par mjeseci i tako, bez obzira na neki rezultat, mislim da je pametnije bilo da evo odlučimo tak, pa eto mi ćemo tek u 2. 3. mjesecu iduće godine zapravo se pojaviti prvi put na nekom svjetskom kupu i isprobati tu neku novu varijantu vježbe koju će onda cijelu godinu zapravo morati pokušavati da to bude onako sigurno kao što je bila i ova stara. Tako da je veći neki plan se prilagodi tom novom pravilniku nego što je plan sad odmah napraviti neki rezultat. Evo, 3 blic pitanja za tebe, onda ćemo za kraj jednu da pošaljete poruku našim gledateljima zašto se treba baviti sportom, gimnastikom. Pa ovako, za tebe 3 blic pitanja. Košarka ili rukomet? Rukomet. Narodnjaci ili rep? Rep. Martin ili Valen Cinković? Valent. Tu ti partner u Beli. Pa partner u Beli, ubio bi me da nisam rekao Valent. Evo, to smo imali. Robi, molim te, evo tvoja poruka za kraj za naše gledatelje, za roditelje koji ne znaju kojem sport bi djecu dali, ali da nije PlayStation, pa molim te da se obratiš. Pa rekao sam na početku, sport od životne važnosti, treba se spustiti kada je požar iz štik. Ako to ne znaš, izgodit ćeš. Ne, gimnastika je bazni sport. Ako želiš biti sportaš u životu, ne gimnastičar, sportaš, bavi se gimnastikom kao dijete, znači od vrtića, dobi bazu i sa 8 godina, recimo od 4 do 8 godina budi u gimnastici, u programu. Sa 8 godina biraj sport, uspjećeš. Gdje se mogu javiti? Zagrebački gimnastički savez, brojevi telefona imate na web stranici? Ima na web stranici sve naše brojevi telefona, imate i naše klubove, poveznice, preko naše stranice je poveznica sa našim klubovima, tako da ali već kasite. Koliko ima djece sad u Zagrebu gimnastici? Molim? Koliko djece se bavi u Zagrebu gimnastici? U Zagrebu, evo, po prošlogodišnjim podacima, znači kad se radi statistiku klubova, imamo oko 3.500 djece koji je upisano u programe gimnastike u Zagrebu. Da, super, svaka čast. Evo jedna poruka za kraj za djecu, za roditelje, za sve oni koji općenito se žele baviti sportom, kojima si ti uzor. Evo. Pa, mislim, kako da djecu motiviram da se bave gimnastikom, osim da evo, možda da ih ja motiviram svojim rezultatima, ali ne, i ova druga strana priče koju oni ne vide, nego vide samo medalju. Ja imam, ne znam, evo, to što je rekao i Robi, ne, ti možeš sa 7 godina, ako si 2 godine se bavio gimnastikom, malte ne birat sport, ako ti se ne svidi. Može ti se svidjeti, možeš cijeli život ostati u tome i malte ne imaš jednu drugu obitelj. Evo, nas ima ljudi s kojima ja treniram već 20 godina, šta ne znam, se nađemo malte ne svaki dan, svaki drugi dan i jednostavno je to jedna obitelj i jedno iskustvo koje ti ostane za cijeli život, a mislim da možeš, ima toliko dobrih stvari, ne znam, možeš dobro izgledati, možeš raditi cool stvari, ako možeš gimnastiku, onda možeš cool stvari, možeš hodati na rukama, možeš raditi salto, šta sam ja radio kad sam bio klinac, zaradio po 5 kuna svaki salto koji se napravio, pa zima slanoleda. Što ti kaže, evo moja generacija, mi smo svi kumovi između sebe, mi smo familija, stvarno. Ti nemaš, van priče naše sportske, mi imaš prijatelje iz škola, iz ovoga, ali ostaje to sve među nama. Mi se jedan kum drugim, kum ovom, djetetu ovom, mi smo se kako seli ko paukova mreža, svi smo tu. Super, i kada je fešta, svi smo opet. Druženje i ti pozivaš sve na grah. I to. Ali i još jedna važna stvar, mislim da me gimnastika stvarno naučila i u životu nekim drugim stvarima, da moraš jednostavno neke stvari raditi koje ti se i ne sviđaju, da se moraš potruditi da bi na kraju zapravo uspio i bio sretan. Evo, super, to je mislim isto dobra pouka za kraj. Dakle, dragi gledatelji, i ovim putem se zahvaljujem mojim gostima, dakle, našem srebrnom olimpijcu Tinu Srbiću i mom prijatelju i tajniku Gimnastičkog saveza Robertu Basiću i vidimo se uskoro.